Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Alamdı tarbiya kıluvçu, yaratuvçu Allah Ta'alaga hamdı sana maqtovlar bolsun. Allahümme lekel hamdu ala ni'metil İslam. Allah'ım bizge İslam dinini bergenin üçün sana hamdı sana maqtovlar bolsun. Ve lekel hamdu ala ni'metil iman. Allah'ım bizde imanlı bendelerden katarına koşkonuna hamdı sana maqtovlar bolsun. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْ جَعَلْتَنَا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bizdi Muhammed aleyhisselam'a ümmet kılıp yaratkanına çeksiz maqtovlar, şükürler bolsun. وَاَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Güvelik birem Allah calgız, anın şeriki yok. وَاَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَعَظِيمَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّٰهِ. Cana güvelik birem bizden ulu yol başçımız, süyüktüğümüz Muhammed aleyhisselam Allah Teala'nın kulu, cana elçisi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra degen sahaba bu hadisi bizge jetkizip bunday deydi. Qala beynema en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi meclisin yuhaddisul qawma feca'a arabiyyun. Peygamber qawmga süylep oturatlı bir çoğuluşta. Sahabalarına masile kılıp oturgan kezde bir Arabi, bir Beduin geldi. Bir Badavi, çölden gelgen, tağdan gelgen bir Arap geldi. Badavi Arap geldi. Fakale mete sa'a ya Resulallah, o Allah'ın elçisi kıyamet kaçan bulut dedi. Sözünü uzuyla ne dedi? Kıyamet kaçan dedi. Femada Resul sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddis, Peygamber sözünü ulantıp keteverdi. Anın soruna cevap bergen yok. Fakale ba'dul kavm semi'a ma qalahu, kebir aytı Peygamber uktu eken bunun sözünü dedi. Soru bergenin sorunu uktu. Fakariha ma qal, biroq Peygamber ukkan menen bunu surovunu jaktırбай jaman körgönden жооп бербedi. Qala ba'duhum bal lam yasa, kebir aytı Peygamber masele aytıp jatıp bul Beduinnin surovunu ukkan jok dedi. Hatta iza qada hadisa, Peygamber temasını aytam degen maselesini bütkönden keyin qala ayna as-sa'il anis-sa'a, kıyamatты suragan kana dedi. Jana biroň kıyamat jönünde surap atatan kaydasın dedi. Qala hana ya Resulallah, mana menmin dep tura kaldı. Ya Resulullah men suradım dedi. Qala Peygamber aytdı iza dayya'atil amana fantazir sa'a. Kaçan amanatka kıyanat kılınıp kalsa, adamlar amanatka beken bolboy kalsa, kıyamatты küte bergin dedi. Kıyamat kaçan eken? Amanatka kıyanat kılıp, adamlardın amanatın saktalbay kala turgan bolsa, kıyamatты küt dedi. Qala kayfa ida'atuha ya Resulullah. Amanat kantıp saktalbay kalat dedi. Amanatın jok bolusu, kaçan amanat jok bolusu kanday bolot dediler. Peygamber aytdı. İza wusidul amr ila gayri ahli fantazir sa'a. Kaçan bir iş koludan kelbegen tatıksız biröge tapşırılsa. İş bilarman turup, iş kılala turgan turup, iş bilbegen biröge iş tapşırılsa. Eldin köy-köyge jaray turgan turup, köy-köyüne jarabagan birö tursa, oşoga tapşırıp koysan koludan iş kelbegenge iş tapşırılsa kıyamatты kütöver dedi. Oşol amanattın jok bolgonu bolut dedi. Jaratkan Allah Taala keremetli Kur'an'da Nisa suresinin 58. ayatında mınday deydi. İnnallaha ya'murukum. Allah sizlerge amr kılat. Allah buyruk beret. Ya Rabbim bizge ne buyruk beresin? En tuaddil amanati ila ahliha. Amanattı öz eğlerine bergile. Amanattı öz eğlerine tapşırıla. Ve izâ hakemtum beynen nas en tahkumu bil adl. Adamların arasından hüküm çıkarsaňar, adletlilik menen hüküm çıkargıla. Bu tuğanım ele, jerdeşim ele, uruktaşım ele андай emes. Bundan akça alıp koydum emes. Adamların arasında hüküm çıkara turgan bolsaň, adletlilik menen hüküm çıkargıla. İnnallaha ni'ma ya'uzikum bih. Allah kanday jakşı wasiatty silerge nasihat kılat. İnnallaha kana semi'an basira. Allah senin ar süylögen sözüňdi uguçu, jana jasagan işiňdi körүүçü. Balkim biröö körüp jatat, kameraga түшүп ödüm dep akça alıp başka kılıp amanatka kıyanat kılууň mümkün. Biroq innallaha semi'un, Allah uguçu vel basir, jana silerdi körүүçü. Nisa suresi 58. ayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine biz Müslümanlara mınday deydi. Addil amanata ila men u'tuminak. Sağa biröö amanat berdi mi? Amanatты tak eğesine kaytar. Ve la tahun men khanak. Sağa biröö kıyanat kılsa da sen kıyanat kılba. Anın dengeline düşme.
senin moynunda amanat bolsa, amanatты tak atkargında sağa kıyanat kılgan adamga sen kıyanat kılıp anın dengeline düşme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Anas ibn Malik degen sahaba 10 yıl hizmet kılgan sahaba bunday deydi. Ma hatabana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem illa qal. Peygamber ar hutbasında. Peygamber bizge kaçan kayırılığı jasabasın. Hutba degen kayırılığı degen söz. Peygamber biz sahabalarga kaçan hutba kılsa, uşul illa qal ar bir hutbasında şunu basa belgileyt ele deydi. Ar bir sözünde uşunu aytat eken. Neni aytat dese? La imana limen la amanata leh. Amanatçılığı bolbogon, amanatka bekem bolbogon adamdın imanı yok. Ve la dine limen la ahda leh. Vadası da turbagandın dini yok deydi eken. Amanatka bekem bolbogondun imanı yok. Vadasında turbagandın dini yok. Bugün hazır elderдің kulağına laf şeyilmeye baştaldı da. Jıl dele bayağı vada, bayağı ele söz. Peygamber aleyhisselam sahabalarga kaçan hutba kılsa, ar hutbasında şu sözde açık. Ne için? Kulağına bekem sinsin. Din degen bir gana namaz menen, oroza menen, başka menen çektelip kalbaydı. Je cumaga kelip koyu menen çektelip kalbaydı. Ne eken? Amanatka. La imana limen la amanata leh. Amanatka bekem bolbogondun imanı yok. Vadasında turbagandın nesi yok? Dini yok. Vel amana kelime. Biroq amanat degen söz hurmatly musulman bir toqan kebirler öyle. Men biröge maşinemde amanat kaldırıp koysoň, je telefonundu kaldırıp koysoň, je akçany kaldırıp koysoň, je konteyneringdi, je jeringdi, je malыңды amanat berseň koyşuga şul amanat dep oyloşu mümkün. Biroq amanat degen söz öte öz içine köp nerseni algan, köp tarmaktуу, öte tereň maanilүү söz bul. Buga hurmatly musulman bir toqan eng çoň amanat moynumuzda dinimiz amanat. Kur'an bizge amanat. Sünnet bizge amanat. İman bizge amanat. Baldarımızga berdik mi şunu? Din menen tarbiya kıldık mı? Kur'an ürettik mi? Nasihat kıldık mı? Dinimizde bekem karmadık mı? Allah bergen amanattı. Uşul dindi bir gana je davatçılar jetkizebi. Biz kelip kişine okup koyup kıyrattım dep kete berебиз mi? Ошондой эле урматтуу мусулман бирдик, аманат деген сөз Аллах сага берген бардык нерсе аманат. Көзүң аманат. Ким берди сага? Көзүң менен Аллах берген аманат менен Аллах тыйып салган арам нерсеге караба. Кулагың аманат. Кулагың менен bir жумада келип жарым саат маселе угасыңбы? Же Кур'ан угабызбы? Аллах берген аманатты Аллах разы болгон жок иштетип жатабызбы? Колуңуз аманат. Басқан бұтыңыз аманат, сөйлеген тіліңіз аманат, қолыңыздағы ақчаңыз да аманат. Allah bergen байлық ақчаны адал жолға іштетіп жатабыз ба? Мансап, Allah біреуіңе мансап берді, кресло берді, аманат. Жұмыш қылып жатасың, қолыңда удостоверениең бар, бұл аманат. Біреудің намыс аманат, қыздарың, аялдарың аманат. Балдарың сенің аманатың, балдарыңа не беріп атасың? Adal ovqat menen tamaqtandırıp jatasın mı? Adal jolga başlap jatasın mı? Biröv sır aytты. Ekөөбүздүн арабызда болсун. Бул аманат. Кээде бул аманат дебесе да сага айтып жаткан кезде эки жакты карап койду. Biröv сага айтып жатат, бул сен үчүн аманат. Жана ошондой эле аманаттын негизги биздин түшүнүк не экен? Biröwdүн коюп келткен буюму болсун, акчасы болсун, буну аманат деп түшүнөбүз. Урматтуу мусулман бир тууган, ислам динибиз аманатка бекем бол, аманатты аткар дегенде эле кыянат да кылба дейт. Я юхаллазина аману, Аллах Кур'ан-ы Керимде ey иман келтирген бери ла тахунуллах ва расулух, Аллага жана пайгамбарга кыянат кылбагыла. Кантип динге кыянат кылуу? Дин менен бекем жашабастан, диндин буйругун аткарбастан бул кыянат. Урматтуу мусулман бир тууган, кыянаттардын эң жогорусу ва мин аъзамил кыянат иснад ламил гайри ахлиха. Эң чоң кыянаттардан бири көңүл бур, урматтуу мусулман бир тууган. Мен жөнөкөй бул маселеге токтолгон жокмун. Кебирлер ойлошу мүмкүн да. Бул шайлоодун не тиешеси бар деп. Сенин доошуң аманат. Эмне үчүн берип атасың ошого? Онун келбетигеби? Же жалган сөзүнөбү? Же акчасын алып шайлап жатасың? Аманат бул, урматтуу мусулман бир тууган. Аманат
ошо доошумда татыктуу Аллахым мен доошум шуга берип жатам, кыяматта мени буга сурак албагын. Мен иншалла ушундай деп ойлоймун. Бул элиме, жериме, диниме кызмат кылат. Эртең чыгып алып айткандан кийин азанды токтот деген болсо, казино ачам деп атса, доошуңду ошого бересиңби? Урматтуу мусулмандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт. Фаиза дуйят ламана фантазир саа. Качан аманатка адамдар көңүл бурбай койсо, аманат жоголсо, элдин арасында аманчылык жоголсо, аманатты бекем кармоо жоголсо, кыяматты күткүн дейт. Ибн Умар, Хазрат Умардын баласы Абдулла айтат, кала Расул саллаллаху пайгамбар, таҗидуна наса кал ибли миа. Адамдар кээде ушундай заман келет, 100 төө сыяктуу болуп калат дейт. Кандай 100 төө десе, ла яжиду ражул фиха рахила. Кээде ошо 100 төөнүн ичинен бир мингенге улоого жарай турган таппай каласың дейт. Адамдары дейт 100 төө сыяктуу, бирок 100 төөң бар, бирөөсү менен сапарга чыгайын, колдонойн десең, бирөө да эмеге жарабайт да. Адамдар ошол сыяктуу болуп калат дейт. Ан Язид ибн Аби Суфиян, Абу Суфиян деген улуу сахаба, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын заманында аксакал, анын баласынын аты ким экен? Язид. Кала Абу Бакр хина баъаса иля Шам. Абу Бакр Сыддык халифа болгон кезде Абу Суфияндын баласын Язидти Шамга жөнөттү. Не кылып жөнөттү? Падышанын өкүлү кылып жөнөтүп атат. Шам деген могу Сирия мамлекети. Мадинадан Абу Бакр Язидти Шамга жөнөттү. Мындай деди: "Я Язид, инна лака карабатан." Язид, билем сенин туугандарың көп деди. Туугандарыңды мындай бийликке жумушка коюп койбогун, сен туугандарың көп деди. "Ва зали акбар ма ахаф алейк." Мен сени жакшы экениңди билем деди. Бирок мен сенден корккон нерсем деди, сен башкалар турганда туугандарыңды жумушка орнотуп коесуң. Ошонун сенен корком деди. Абу Бакр Сыддык халифа Язидти Шамга жөнөтүп, Язид, сенин жакындарың көп. Жакшы экениңди билем, бирок мен сенен коркконум жакындарыңды, туугандарыңды жумушка орнотуп койбогун. Fa inna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sebep bunu aytkaным пайгамбар мындай деген dedi. Abu Bakr aytır, пайгамбар мындай деген. Men waliya min emril muslimine şey'en. Kimde kim bir musulmandardın mildetin moynuna alıp jetekçi bolup kasa. Kaysı tarmakta olup olsun, kaysı darajada olup olsun. Kaysı bir musulman, musulmandardın başına jetekçi bolup kalıp, alardın tüyüşügün moynuna alsa. Fa emmar aleyhim ahadan muhabeten. Keyin oşo özü başçılık kılgan jerde biröөнү özünü jakın tatıp tuğanım dep koyup koysa fa aleyhi la'natullah, aga Allah'ın nalati olsun. La yakballahu minhu sarfan ve la adlan. Allah anın kayrımdılığın kabul kılbayt. Hatta yudkhilahu cehennem, anı dozokka kirgizgenге чейин dedi. Bul kaçan? Eğer biröөнү koyayım dep jatsaң, andan tatыктуурагы бар. Ha? Татыктуу жарай турган турса, жок, менин тууганым бул эле деп ишти билбеген, жакыным деп коюп кое турган болсоң, Аллах табарaka пайгамбар айтты, Аллахнын наалаты болсун, Аллах анын эч бир жакшылыгын кабыл кылбайт, аны дозокко киргизмейинче dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббас, Абдулла, Hazreti Abbas пайгамбардын атасынын бир тууганы. Аббастын баласы Абдулла, атасы да Abdullah da Müslüman bolgon, ekөөдөн deň Allah razı bolsun. Пайгамбар men istamala amilan. Kim bir kızmatkerdi kızmatga alsa, minal muslimin, musulmandardan, wa huwa ya'lamu, al kızmatga koyup atkanын bilet, anna fihim, oşo musulmandardın arasında awla bizalika, şul işke tatyktuuragı bar, andan körө. Tatyktuuragı bar. Wa a'lam bi kitabillah. Oşol bul koyulbay kalgan Allah'ın kitabını jakşırak bilet. Peygamberin sünnetini jakşırak bilet. Kudaydan korkon, Allah'ın kitabını jakşı bilet, peygamberin sünnetini jakşı bilet. Oşo jumuşunu jakşı bilgenini bilip durup, anın orduna başkanı koyup koysa, faqad khan Allah, Allah'a kıyanat kıldı, ve Rasulah, peygamberine kıyanat kıldı, ve cemi'il muslimin, bardık musulmanlara kıyanat kıldı deydi. Kala Umar ibn Khattab, Hazreti Umar mınday deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, bir imanımızı жаңылап алды. La ilahe illallah.
La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Umar ibn Hattab radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun deydi. Man valiya min emril muslimin şey'en. Kimde kim bir musulmandardın mildetin moyununa alıp kalsa, fevalla raculun limavuddatin. Keyin özü jetekçi bolup turup özünün jakınını, tuğanını andan tatıktуу adam bolup turup koyup koysa, al Allah'a jana paygambarga, musulmandarga kıyanat kılgan bolot deydi. Urmatı musulman bir tuğan. Paygambar aleyhisselam ana hadisini köngül burun. El katlu fi sebile yukeffiru kulli şey. Allah yolunda, din üçün, mekan üçün, adalettülük üçün, Kur'an üçün ölüp ketseniz şahit bolosuz, to'g'rimi? Şahit bolgan, Allah yolunda ölgen adamdın bardık günösü keçirilet. Yukeffiru zulüm kulle illel amana. Biroq amanat keçirilbeydi. Biro'nun amanatı sendeli amanat atkargan joksun. Amanatты kaytarıp bergen joksun. Amanatka kıyanat kılıp koydun. Biro buyumunu taşlap ketkende kıyanat kılıp jok kılıp berdin. Biro malın sağa koştu ele jep koydun. Bul amanat ne eken? Şahit bolsoň dagı amanat ne bolbeyt eken? Keçirilbeyt. Hurmatly musulman bir tuğanım, Nafi' degen tabi'in mınday deydi. Haraçtu ma Abdullah ibn Umar. Umar'dın balası Abdullah menen bir gün köçe uğa çıktık. Madina'nın çöldörüne çıktık deydi. Hazreti Umar'dın balası Abdullah, Nafi' bir kança tabi'in sahabalar Madina'nın çöldörüne çıktık. Tüşçak bolup kaldı, tüşkü tamağımızı jeyin desek, bir koyçu koyun aydap aldığımızdan ötüp barattı, jaş bala deydi. Halime ya ra'i. Koyçu jigit kel dedi deydi. Bizimle oturup tamak je. Bizden dasturxonga otur dedi deydi. Musulmançılıkta çakırı var da. Kel biz birge oğusi, dam oğusiyigin dedi. Jana koyçu Madina'nın çölünde ıslıkta jürgen koyçu aytdı. İnni saim. Men orozamın dedi. Ne dedi? Men orozamın dedi. Kale Abdullah fi misli hadil yevmi şedid el harara. Uşunday ıslık günde, uşunday çölde koy kaytarıp, oroza kaytarıp jürösün mü dedi. Oroza karmap jürösün mü dediler. Mundan da ısığı kıyınırak bolgon kıyamat üçün oroza karmap jatam dedi. Mundan da ısıktığı kattıurak bolgon, kıyın bolgon kıyamat üçün oroza karmap jatam dedi. O koyçu jigit dedi. Hozunun birösünü alıp gel dedi, soyup dedi, pişirip sen de jesin çoğu bir hozunun etin jeyli dedi. Koyçu aytdı, bul koy meniki emes, bul kojoyunduku dedi. Bul maga amanat. Men bolgonu koyçumун, bul amanat dedi. Kojoyunga karışkır jedi dep koyosun dedi. Koyunun ara kaydagın, eger kojoyunga koydu karışkır jedi desem, Aynallah. Allah kayakta kaldı dedi. Aynallah. Allah'a ne deymin? Anda Allah kayda kaldı dedi. Oşan tutup koyunu aydap iylap ketdi. Aynallah. Aynallah. Allah kaydanda. Allah'a ne deymin? Allah'a ne deymin dep ketdi. Abdullah ibn Umar keçinde Madina Munawwaraga keldi dağı. Baya koyçu balanı taup, bul kul ede birödün kolundağı. Satıp alıp kulduktan boşotup, kojoyundan bir kança koydu alıp, bu jigitke berdi, bugün dedi balam dedi. Seni bir söz kulduktan boştonduğa çıkardı dedi. Al söz kaysıdı? Aynallah, Allah kayda. Allah'a emne deymin degen söz seni kulduktan boştonduğa çıkarıp, bugün mal da senin mülkün dedi. Uşu sözünde beken bolgun, her bir kıyımlı hareketinde Allah kayda. Allah'a emne deymin dep jaşagın, bul dünyadan kulçuluğundan kutuldun, ahirette dozok azabından da Allah'ım seni kutkarsın dedi. Hurmatly musulman bir tuğanım, sağa da surov. Erteң sen şayloodan para alıp jatkanыңda, kameradan jaşındın, MVD'dan, SMV'dan jaşındın, biroq Allah kayda. Allah'a emne deysin? Hurmatly musulman bir tuğan, sosetke kirip alıp, meni hiç kim bilbeydi dep kaymanat menen kirip alıp birödü şubap jatasın. Birödü akarat kılıp atasın. Birödü gıybat kılıp atasın. Biröge jala jabap jatasın. Üyüңдөsün, ova. Karangı bölmödösün. Biroq Allah kayda. Allah. Allah Taala'dan korku jok bu.
Урматтуу мусулман бир тууганым. Айналлах. Жашообузда урматтуу мусулман бир тууган, кыймыл аракетибизде, жүргөн жерибизде биздин жүрөгүбүздө Аллах коркуусу кайда? Бул аманат урматтуу мусулман бир тууган. Аманат insanda боло турган өтө чоң бир мүнөздөрдөн бирөөсү. Бирөөдө адептүү дейбиз, ахлактуу дейбиз, уялчак дейбиз. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң улуу сыпаты биздин өрнөгүбүз ким, үлгүбүз? Пайгамбар алейхиссаламбы? Пайгамбар алейхиссаламды пайгамбарлыкка чейин душмандары да Мухаммадул Амин, бул аманатчыл Мухаммад дейдилер. Пайгамбардын динин кабыл албаса да, пайгамбарга душман болсо да кафирлар, мушриктер акчаларын, буюмдарын пайгамбарга аманат коюп койдулар. Өзүнүн атасына, досуна, аялына ишенбесе, пайгамбарга алып келип акчаларын аманат койдурат эле. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам Мадинага көчүп жаткан кезде өзүнүн төшөгүнө Алини жаткызып койду? Билесиздерби? Али, паланчынын мына аманаты бар, пустанчынын бул аманаты бар. Аманаттарды ээсине тапшырасын деп Алиге аманаттарды тапшырып кетти. А булар өлтүрөм деп жатат. А бүгүн бизде бирөө өлтүрөм десе не кылат? Мен муну жайлайын дейт, машинесин алып кетип калайын, үйүнү күйгүзөйүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар алейхиссаламдын пайгамбар болгонго чейин дагы эң улуу исми эмне экен? Мухаммадул Амин. Кана эми Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү дагы аманатчыл болсо, аманатка кыянат кылбасак. Урматтуу мусулман бир тууган, аманат болгон жерде эл өнүгөт, жер өнүгөт, мамлекет өнүгөт. Аманатчыл болгон адам Алланын ыраазылыгына жетет. Аманатка бекем болгон адамды адамдардан алкыш угат. Бул аманат жеке адамга да керек, үй бүлөгө да керек, мамлекетке керек, коомго керек болгон нерсе. Аллах Таала инна араднал аманата ала самавати вал ард вал жибал. Биз аманатты асман жерге арыз кылдык дейт Аллах. Тоолорго арыз кылды. Фа абайна ан яхмилнаха. Аманатты көтөрүүдөн асман жер тоолор баш тартты. Фа хамалахал инсан аманатты мойнуна алды дейт. Иннаху кана залуман жахула. Ал инсан аманаттын кандай оор экенин билбей, аманатка бекем болбогону, өзүнө зулум кылган кандай надан дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, могу хадисти өтө көп угабыз, бирок терең маани бербейбиз да, терең көңүл бурбайбыз. Бул хадисти ар бир даватчыдан, ар бир имамдан угуп жүрөсүңөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисани ва яди. Мусулмандын колудан, тилиден башкалар саламат болсо ошол мусулман дейбиз, а? Тилиң менен, колуң менен башкага зыян жеткизбе. Сенин тилиңден, колуңдан башкалар саламаттуу болсун. Ал-муъмин. Биз кимбиз? Имандууларбы? Имандууду Аллах айтат, арабча муъмин дейт. Имандуу, момун деген сөз, имандуу деген сөз. Ал-муъмин ким момун десе? Мен аминахун нас ала димаихим ва амвалихим. Адамдар ал момундан, адамдардын малы, намысы, каны аман болсо ошол момун дейт. Имандуудан башкалардын малы, башкалардын намысы, башкалардын каны аман болуш керек экен. Момунмун деп туруп анын малын урдап кетсең, момунмун деп бирөөдүн намысын төгүп жатсаң, бирөөгө кур жала жабып жатсаң, же малын урдап жатсаң, анда сенде момун деген ысмың эле бар, затың. Атыңда момунсун, затың момун эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазирети Умардын могу сөзү өтө кооз сөз экен, өтө таасирлүү сөз экен. Муну угуу үчүн пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахумма салли ва саллим ала саййидина Мухаммад. Хазирети Умар ла тагуррини салату имриин ва ла саумуху. Bir adamdın namazı, orozosу meni aldap koya albaydı deydi. Silerdi de bir adamdın namaz okuğanı, orozo karmağanı silerdi aldap koyup olsun. Men şa'asam, kalağanın orozo karma, o men şa'asalla, kalağanın namazı oku deydi. Birok deydi. La dine limen la emanetele. Birok amanatka bekem bolboğan adamdın dini yok deydi. Maşallah dinçil bolup görünüyorsun, dinde bekemsin. Birok soğudanda amanatka kıyanat kılba. Nikenge algan ayalın amanat. Kıyanat kılba. İmam-ı Sadık
Мындай ла танзур иля тули руку. Бирөөдүн узун 2-3 минут узун рүкү кылганына караба дейт. Вала тулу сужудихи. Жана узун саждадан башын көтөрбөй турганына карабагын дейт. Фа инна залика шай'атаду. Балким ол намазда көп рүкү кылып, узун сажда кылып үйрөнгөн адат болуп калган ага дейт. Фалау таракаху иставхаш залик. Эгер ошону кылбаса дагы сагынып калат. Бул адат болуп калган. Намазда шашпай, рүкүдө көп туруп, саждада көп туруп бул адат болуп калуусу мүмкүн. Валакин унзуру бирок карагыла. Неге карагыла? Иля сидқи хадиси. Ал адамдын ошо көп рүкү кылган, узун сажда кылган адамдын сүйлөгөн сөзүнө карагыла. Ва адай аманати аманатка бекем болгонуна карагыла дейт. Неге карагыла дейт? Чын сөз сүйлөбү, жалганчыбы? Же намазың сен өзүң үчүн да. Сенин рүкүң, саждаң бирөөгө зыяны жок. Бирөөгө пайдасы да жок. Бирок сенин сүйлөгөн сөзүңдү соодада, башка да аманатта кандайсың? Урматтуу мусулмандар, мындай ачуу чындык да. Ачуу чындык. Бүгүн бирөөгө акча берип койгун. Карыз берсең, берип жаман көрүнөсүң да. Сурасаң, телефонуңду албайт. Араңда көп, ошондой телефон чалсаң албайт. Сен күнөөкөрсүң да, берип алган адам. Бул аманат эмеспи? Валахада бирок урматтуу мусулман бир турган, бул максат бирөөдүн намазын кемситүү эмес. Хаша, Кудай сактасын. Узун рүкү кылган, узун сажда кылган адамдын аманатта да бекем болуш керек. Сөздө да чынчыл болуш керек. Кыянатчы болбош керек. Бирөөдүн акын жебеш керек. Бирок максат эмне? Ошол биздин рүкүбүз, саждабыз, туткан орозобуз бизди аманатка бекем кыла турган кылып тарбия кылыш керек. Бизди сөзүбүздү чынчыл кылыш керек. Бирок негизги маселе экен, сыдкылы пайгамбардын сыпаты ал-хаш. Пайгамбар дейт, "О, намазды жакшы окуйт" деген сыпатын айткан эмес пайгамбар. Пайгамбар эмне деген? Ал-амин, ас-садиқул амин, чынчыл, аманатчыл деген. Бирок кылган ибадаттарыбыздын, намазыбыздын, орозосунун мөмөсү эмне экен? Анын мөмөсү аманатчыл, чынчыл. Allah Tebarek ve Teala imandууларды сыпаттаган bir Kur'an'da şunday süre var. O sürenin adı El-Mu'minun. Ne degen süre eken? El-Mu'minun, imandуулар degen sürede Allah sürede Allah Teala وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاءُونَ. İmandуулар kim dese? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ amanatlarga ve ahdihim vadalarına köngül burup bekem turganlar deydi. Momundardын sıfatı ne eken? Amanatına bekem bolgondor, vadasında turganlar deydi. Biz azır vadada turbay koyduk. Ayрыкча azır kıyın bolup vada berip atkandar, hiç vadasında turbaydı. Bayağı koyçun tayağı, bayağı ele kaseta, bayağı ele sözdür da. Kıyratabız, antebіз, müntebіз. Kolundan kelgen nerseni ayt. Arasında namaz okuganı var, başkası var. Bирок айтайын деген нерсе, динди сен өзүңдүн жеке кызыкчылыгыңа колдонбо. Динде аманатка бекем бол. Колуңдан келген сөзгө вада бер. Урматтуу мусулман бир туган, аманат эң улуу бардык пайгамбарлардын улуу сыпаты. Алардын арасында биздин сүйүктүү Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын musulmanlardan murda kafirlar, muvahhid, tavhidçilerden murda müşriklerden sağa birөө çındık güvökemete düşmanın bergen sıfat. Peygamberin düşmanı da peygamberdi as-sadiqul amin. Bul çınçıl, amanatçıl degen. Peygamber aytdı: "Addil amanata ila men utminak." Sağa kim amanatты taşırgan bolsa, amanatты atkargın, ve la tahun men khanak. Sağa kıyanat kılgınga kıyanat kılbagın. İmam Tirmizi rivayet kılan hadis. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle idmanu li sitten min anfusikum admanu lakumul cennet. Amanatka bekem bolu sizni beyişke de alıp barat eken. Beyişke kiribingizge sebep bolup turgan bir sıfatlardan birisi amanatka bekem bolu. Peygamber aytdı: "İdmanu li sitten min anfusikum." Özüңөрдүн nafsыңардан 6 nersege kepildik bergile deydi Peygamber. 6 nerseni saktooga atkaruga kepildik bergile. Admanu lakumul cennet. Men silerge beyişke kiribingörge kepildik berem deydi. Kepildikti kim berip atat? Kandidatlar emez. Kim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 6 nersege söz bergile beyişke kiribingörge men silerge söz berem deydi. Birinci. Usduku iza haddestum.
Süйлesеңер чынды süйлөгүлө дейт. Биринчиси. Не экен? Бүгүн адамдар бар да, кейбір адамдар. Силер де билесиңер, кейбір адамдар бар. Качан жалган таппай калган кезде чынды süйлөйт. Ушундай адамдар бар. Пайгамбар айтты: "Усдуку иза хаддастум, ва ауфу иза ваадтум." Вада кылсаңар, вадаңарды аткаргыла дейт экинчиси. Süйлөсөңөр чын süйлөгүлө, вада кылсаңар, вадаңарды аткаргыла. Үчүнчүсү, ва адду иза утминтум, аманат мойнуңарга жүктөлдүбү, аманатты так аткаргыла. Аманат сенин милдетиң, сенин эмең. Вахфазу фуружакум. Намыстуу жериңерди арамдан сактагыла. Зинадан, арам кумар кандыруудан намыстуу жериңерди сактагыла. Вагадду абсаракум, көзүңөрдү да чочун аялдардан, чочун кыздардан көзүңөрдү сактагыла. Жаман сайттардан сактагыла. Вакаффу айдиякум, колуңарды бирөөгө зыян берүүдөн, бирөөдүн буюмун, малын алуудан сактагыла. Алты нерсе. Мен силерди бейишке кирүүгө кепилдик берем дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн биз бардыгында мисалы, машина базарга бар, же базарга бар. Картошка алсаңдар бир аманатчыл, же эт алсаңдар Кудайдан корккон бирөөдү издейсиңби? Ушул адал десе алсамбы, тараздан алдабайбы деп аманатчыл издейсизби? Же аркимден аларбызбы? Врачка барсаң дагы ушун ишенсем болот экен, ушу чын бекен? Диагноз койсо жок, желе дарысын сатканы аманатчыл издейсизби? Издейсин. Содага барсаң ошондой. Бир жумушуңду бүтүргөн барсаң да барасың да, ушуга ишенсем болобу? Же калп эле акча албай турган жерде акча алабы? Ал кайсы эмеде болбосун. Үй салсаң бир аманатчыл, бир инженерден башкадан, строительди издейсин, устадан. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, аманатчыл табыш өтө кыйын болуп калды. Ал-амана, аманатка кыянат кылбагандык, аманатка бекем болуу, бул өтө баалуу, кем болуп калды, издеп табыш кыйын болуп калды. Ким аманатка көңүл бурбай калат? Акыретти унуткан адам, өлүмдү унуткан адам, Аллах Тааланын астына барып эсеп берүүнү унуткан адам. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, пайгамбар мындай дейт. Мана хадис угуу үчүн бир салават айтабыз. Саллаллаху алейхи вассалам. Саяти алан-наси санаватун хаддаатун. Адамдарга бир жылдар келет, өчө адамдарды алдаган, калпычылык болгон жылдар дейт. Ал кандай жылды? Юстaqu фихал казиб. Ал жыл келгенде дейт пайгамбар айтат. Калпычылар чынчыл болуп калат. Не болот экен? Жалганчылар чынчыл болуп калат. Ва югзабу фиха садиq. Чынчыл адамдар жалганчы деп сыпатталып калат. Отур кем. Ва ю'таман фиха ал-хаин. Кыянатчыга аманат тапшырылып калат. Кыянатчылар не болуп калат экен? Аманатчыл болуп көрүнүп калат. Ва яхуну фиха ал-амин. Аманатчыл, Кудайдан корккон адамдар бул кыянатчыдай болуп калат. Ва янтиqu фиха руайбида. Ошол заман келген кезде руайбидалар сүйлөп калат дейт. Кимдер дейт? Чынчылдар жалганчы, жалганчылар чынчыл, аманатчылар кыянатчы, кыянатчылар аманчылар болуп ушундай заман келет да руайбидалар сөз сүйлөп калат дейт. Кимдер дейт? Руайбида. Силерге окшоп сахабалар түшүнбөдүр, пайгамбар сахабалар айтты: "Я Расул, ва ма руайбида?" "Я Расул, руайбида дегениңиз эмне?" dedi. O ruaybiza degenim nedir? Kale Peygamber "Er-raculu tafih fi emril amme." Tafih deyen Kırgızca öte emek kıla almadım da, orusça bir çumo. Tupoy. Hiç nesege baş işlemegen adam жалпы коомдун маселесин сүйлөп калат дейт. Жана дин жөнүндө сүйлөп калат. Маңкурт ал башка бир ал. Тафи акылы жок, бир колдан эч нерсе келбеген, керек болсо өзүнүн үйүнү бир нерсе кыла албаган, келип алып жалпы коомдун маселесин дин жөнүндө сүйлөп калат дейт. Азыр карасаң, по-моему деп эле ким болсо дин жөнүндө сүйлөйт да. Дин по-твоему болбойт да. Руайбизалар ошолор экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам
La yuvalli hadan ala umuril muslimin illa men kana qawiyan aminan. Peygamber aytат, musulmandардын милдетин коомдун атынан, мусулмандардын атынан сүйлөйм деген адам бекем иманда күчтүү болсун, аманатта күчтүү болсун дейт. Мана караңыздар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абузар деген сахаба. Ким деген сахаба? Абузар деген сахаба жөнүндө пайгамбар мындай дейт. Ма адаллатил хадрау. Asman özünün астына алган эмес дейт. Вала акаллатил габрау. Жер өзүнүн үстүнө эч кимди алган эмес. Асман өзүнүн астына, жер өзүнүн үстүнө Абузардан чынчылыраак адамды көтөргөн эмес дейт. Бу пайгамбар берген сыпат. Не экен? Абузар ушундай чынчыл экен. Асмандын астында, жердин үстүндө Абузардай чынчыл болгон эмес дейт. Бирок Абузар разияллаху таала пайгамбарга келип мындай деди: "Я Расулалла, ала тастамилни?" "Я Расулалла, мага да бир жумуш бербейсизби?" деди. Пайгамбар эмне сурап атат бул? Иракка, Шамга, же Йеменге мени бир жака өкүл кылып жөнөтүң деп атат. Фадараба бияди ала мин кибай. Пайгамбар анын желкесинде таптап урду. Кимге? Абузардын желкесинде таптады, айтты: "Макале, я Абузар, иннака заиф." Сен күчсүзсүң деди. Не деди? Sen güçsüz, zayıfsın dedi. Sen zayıfsın. Ve inneha mana. El başkaru bul amanet bulut dedi. Ve inneha yevmel kıyame khizyun ve nadama. Bul küçüne koldan kelbegen adamı kıyamatta kor bolu jana ökünü bulut. İlla men ahaza bi haqqi ve addal allazi aleyh. Biroq kim oşol amanatты atkaralsa, moynundağı milletті atkaral, tak atkaralganга al ökünüş bolboyt dedi. Karang, asmandın астында, жердин üstünde Абузардан чынчылыраак, ал чынчылдыгы эле жетпейт экен да. Жумуштун көзүнү билиш керек экен. Жумуш жасай алыш керек. Элдин милдетин алган колуңан келеби? Пайгамбар желкесинде таптар, бул кыяматта кордук жана өкүнүү болот деди. Бирок ким ошону аткара алса, бирок сен аткара албайсың. Мен сени билем. Асмандын астында, жердин үстүндө сендей чынчыл, сендей таква адам жок. Бирок бул эл башкаруу, элдин милдетин мойнуна алуу, бул башка маселе деди. Анан карасаң, ким эле болсо депутат болом дейт. Сен жөн бир айылда эме болуп көрчү. Айыл башчы бол, бир айылыңды онда көрөйлү колуңдан келгенде. Орусча баягы кому нилен баары эле ошол жака чуркап атат. Урматтуу мусулман, бир барыштан мурда мындай ойлон, кедимтип, күзгүдөн өзүң карап бир сүйлөп көр, 10 адамга сүйлөп көрчү. Кемириң барып алып жазып бергенде окуй албайсың. Жазып бергенде окуй албайт. Анан баары эле депутат болгусу келет да. Урматтуу мусулман бир тууганым, Фатима Умар ибн Абдул-Азиз деген 5-чи халифа, падыша халифа, адилеттүү падыша. Саныда бул 5-чи эмес, бирок адилеттүүлүктө Hazreti Abu Bakr, Umar, Osman, Ali'den keyin oşolor siyahtı en adletli bolgan Umar ibn Abdülaziz'in ayалы Fatima bir gün kirsem deyt, sajdaga başın koyup botoday bozda ilep atıptır. Kim ilep atıptır? Umar ibn Abdülaziz padişah ilep atıptır. Kıyığım dedi. Sizge bir nesi oldu? Ne oldu dedi. Je Müslümanlara bir nesi oldu? Ne ilaysiz dedi. Mınça botoday bozda ilaysin dedi. Kim bunday dedi. Ömür yoldaşım dedi. Menin kolasımdağı kembagaldı oyladım, açkan oyladım, cesirde oyladım, ağın oyladım, karan oyladım, oğrudu oyladım, densoluk çыңды oyladım, jolda kalganını oyladım, üşügönünü oyladım, başpanegi joktu oyladım, alardın joloçu, çoçun жүрген adamdardı oyladım, karıgan aksakaldın ahvalı oyladım, karıgan kempirlerdi oyladım, balaçağı, baldары köp üy bilen oyladım, malı joktu oyladım, kembagaldı oyladım. Жер бетіндегі бардық мұсылмандардың астына ертең Аллахның астына барғанда бұлардың барына мен қантып жооп берем деді. Бұларға қантып жооп берем. Ошон үчүн ыйлап жатам деді. Урматтуу мұсылман бір туғаным. Аманат, дин алымдардың, илимдүүлөрдүн, молдолордун, имандуулардын мойнунда аманат. Жөнүнө молдо төргө отуп уча тартмай, жамбаш жемей эмес. Бул аманат. Allah'ın amanatın, peygamber amanatını jetkizgin. Mamleket, el başçının, jurt başçısının moynunda amanat. Mamleketin eli
jürt başının moyunda amanat. Din alımdardın, moldaların, imamdardın moyunda amanat. Adalettүүлük sottordun moyunda amanat. Çınçıldık hurmatlı musulman bir toğan, güvölördün moyunda çın, hakikatga güvölük bolgun. Oğrular vraçtardın moyunda amanat. Okuçular mugalimderdin moyunda amanat. Bala atanın moyunda amanat. Kız, ayaldar, erkektin moyunda amanat. Söz her birinin moyunda amanat. Erten şayloo korganda senin doğuşun her birinin moyunda amanat. Akçaga satbagın. Aldanbagın. Oylan emne üçün doğuş berip atasın. Al emin meken bardığızın moyunumuzda amanat. Hurmatlı musulman bir okan. فَلْيُؤَدِّ الَّذ۪ي اُؤْتِ مِنْ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهِ رَبَّهِ. Amanat moynuna yüktölgöndör amanatты tak atkarsın. وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهِ. Her biri Rabbisidan, Allah'dan korksun deydi. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya